Nastavljamo sa vizualnim stilovima dalje. U prošlom času smo vidjeli neki efekat što se tiče samog duotona, sad ćemo vidjeti neki 3D glasses efekat. Da bismo vidjeli ovaj efekat moramo otići u Blend Modes i vidjeti na Advanced level. Rekli smo to nećemo mnogo da čačkamo, ali hajmo već kad smo sve odradili da vam pokažem šta se nalazi na samom početku onog moda i da razumemo kako to funkcioniše. Idemo background, pravimo znači dvije kopije, layer 1, layer 1 copy. Layer 1 ćemo nazvati red, layer 1 copy nazvat ćemo cyan. Idemo prvo red, kliknemo na red, effects, blending options. Šta nam je potrebno? Potreban je ovaj advanced blending. Fill opacity me ne zanima, zanima je channels, RGB, to nam je poznato, tako, RGB. U pitanju je red, green, blue, naravno ono što mi već znamo, to smo vidjeli na samom početku kursa, ali ono što je još bitnije jeste da smo mi spomenuli cyan kada smo pričali na samom početku kursa, jel tako? Ok, ne želim previše da komplikujem, ono što želim da kažem jeste da kombinacijom sa crvenom, zelenom i plavom dobijamo sve boje koje mi trenutno koristimo unutar Photoshopa. Ja želim sad da mi se ugase sve boje, a da ostane samo crvena. Kako to da uradim? Odštikliram G i odštikliram B. Vidim sa desne strane da mi je ostala samo ova crvena boja. Kliknut ću na OK. Ugasit ću ovaj cyan za sekund. Ugasit ću i background i vidim da mi ostaje samo red kanal. To je ovaj red channel, tako se zove. Kad odem u channels, evo ga RGB, vidim da je red glavni, da je sve bukvalno sa crvene boje. Green i blue su crni. Dobro, idem na cyan. Upalit ću cyan. Isto to, samo da bih dobio cyan moram da ugasim red. Kombinacija zelene i plave će mi dati ovu cyan boju, kao ovu, ajde da kažemo, zelenkasto plavu. Ok. Ugasit ću red, evo ga samo cyan. Znači cyan, red, upalit ćemo oba i gledaj sad ovo. Kliknem na cyan, strelicu na tastaturi desnu, pritisnem nekoliko puta. Evo ja ću pritisnuti 5-6 puta. Evo ga, ok. Uzmem crop tool i sečemo ovu crvenu sa strane. Kropujemo, pritisnemo enter i hajmo da vidimo šta smo mi uradili. Pričemo o smoke-u, to jest ovom dimu. Vidimo ovdje ovu plavu boju, ovdje vidimo crvenu boju. Isto je tako urađeno i sa telom. Bukvalno pomešane su crvena i plava boja. Na ovaj način se znači dobija taj 3D anaglyph efekt, bukvalno cyan i red se mešaju. Selektovat ćemo red i cyan, idemo ovdje, znači nove ovdje 4 linije, settings, kako god, i izabrat ćemo merge layers. Da ih spojimo u jedan layer, nazvat ćemo ga efekt. Hajmo da ugasimo efekat, evo je defaultna slika, hajmo da upalimo efekat, evo ga naš efekat. Ok, vidjeli smo kako ovo funkcioniše, zaista prosto. Ali eto, teo sam onaj advanced da vam pokažem šta on ima u sebi, znači može da nam gasi ove boje u Photoshopu, to je taj channel koji tamo stoji, on na neki način kontroliše sve naše boje unutar ovog našeg projekta, tačnije unutar ove naše fotografije. Idemo na sliku broj 2. Sad ćemo ovdje napraviti jedan mali izuzetak, tako što ćemo prvo otići na adjustment layere, pa ćemo izabrati vibrance i znači imamo saturaciju, nju ćemo malo povećati, ok. Dok ćemo ovaj vibrance ili vibrance kako god smanjiti. Ovako želimo da nam bude slika po defaultu. Znači vidimo kakva je stvarna slika, mi želimo ovakvu. Znači koristili smo neki adjustment layer i kako sad kada smo sredili, da kažemo sredili našu fotografiju, da dodamo na efekat. Selektujemo oba layera i mergeujemo ih prvo. Tražimo merge layers, evo ga. Selektujemo ih i napravimo background od ona dva. Zašto je to potrebno? Jer želim opet dva puta da dupliram. Ovaj ovdje je red, ovaj ovdje je cyan. Ok, hajmo isto to da uradimo. Znači red, gasimo green blue, cyan, gasimo red, ok. Hajmo cyan, znači strelica u desno na tastaturi malo, ne moramo da preteramo. Ovako je ok. Crop tool, malo kropujemo sliku, da se ne vidi ovaj red. Enter i evo ga. Vidimo crvenu, vidimo plavu kako se mešaju. Selektujemo ova dva, CTRL-E je prečica za mergeovanje. Renameujemo u efekat i evo ga. Default efekat. Dobro.
To je vežba koju sam želeo da prođemo da biste to vidjeli onaj advanced level. Što se tiče ove vežbe, ako želite crno-belu fotografiju, tu možete doći do malog problema, zato što kada pretvorite pomoću adjustment layera u black and white, on se neće primeniti, to jest efekat se neće primeniti, zato što ćete staviti već efekat crno-bele boje i on će odmah izgubiti onu crvenu, zelenu, plavu. Da biste to izbjegli, ovu sliku je najbolje da pomoću onog koje što smo mi uradili Vibrance-a, evo ga, Vibrance, da smanjite obe boje, da mergeujete, pa tek onda da radite, jer sad vam je channel namješten da može prihvati i crvenu, i zelenu, i plavu. Nemojte black and white, već Vibrance će završiti posao za vas. Ok, to bi bilo to što se tiče ove vežbe. Hajmo u sljedeći čas da probamo nešto sa papirom da se malo poigramo. Vidimo se u sljedećem času.